дар даврони соҳибистиқлолӣ мо бунёди маорифи миллӣ ва ворид гардидан ба фазои таҳсилоти байналмилалиро ҳадафи муҳимтарин ва самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати мамлакат қарор додем. зеро мо чунин мешуморем ки бунёди миллат аз маориф оғоз меёбад ва ғамхорӣ нисбат ба маориф сармоягузорӣ барои рушди нерӯи инсонӣ ва ояндаи ободи давлат ва ватан мебошад. аз паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. соҳаи маориф ва илм дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгоҳи хос дошта, ҳамчун самти афзалиятдор пайваста зери таваҷҷӯҳ ва ғамхории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар низоми маорифи Тоҷикистони соҳибистиқлол дар қатори дигар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон бо омода кардани мутахассисони соҳаҳои иқтисоди миллӣ саҳми арзанда дорад. донишгоҳ дорои 5 бинои таълимӣ, 6 факултет аз ҷумла молия ва қарз, ҳисобдорӣ ва омор, иқтисоди ҷаҳон, ҳуқуқи иқтисодӣ ва гумрук, андоз ва соҳибкорӣ, иқтисоди рақамӣ ва технологияҳои иттилоотӣ, 17 кафедраи тахассусӣ ва 8 кафедраи умумӣ донишгоҳӣ мебошад. дар ин муассисаи олии таълимӣ мутахассисони соҳаи молия, иқтисод, технологияҳои инноватсиониву иттилоотӣ, андозбандӣ, бехатарии иқтисодӣ, ба ҳисобгирии муҳосибӣ, аудит ва ревизия, фаъолияти гумрукиву оморӣ омода карда мешаванд. таъминоти кадрии раванди таълим аз ҷумлаи масъалаҳои марказии баландбардоштани сифати таълим ба ҳисоб меравад. бо ин мақсад дар донишгоҳ 19 нафар докторони илм, 128 нафар номзадони илм, 216 нафар муаллимони калон ва ассистентон, дар умум 363 нафар омӯзгорони соҳибтаҷрибаву соҳибтахассус фаъолият менамоянд. ба ҳолати 1 январи соли 2025 дар донишгоҳ 8156 нафар донишҷӯён аз рӯи 48 ихтисос ба таълим фаро гирифта шудаанд. аз ин шумора ҳоло беш аз 340 нафар донишҷӯёни хориҷӣ аз ҷумҳуриҳои Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, Афғонистон, Ҷумҳурии Мардумии Чин ва Федератсияи Русия дар зинаҳои гуногун таҳсил менамоянд. миқдори умумии фанҳои таълимӣ дар соли таҳсили 2024-2025 474 фанро ташкил медиҳад. барои таъмини раванди босифати таълим бо техника ва технологияҳои иттилоотӣ, иҷрои корҳои илмӣ таҳқиқотӣ дар факултетҳо ва сохторҳои донишгоҳ зиёда аз 2300 адад таҷҳизоти муосири таълимӣ мавҷуд аст ки аз онҳо омӯзгорону донишҷӯён дар рафти машғулиятҳои назариявӣ ва амалӣ бо самар истифода мебаранд. заминаи мукаммали моддиву техникӣ ва шароити муосири илмомӯзӣ дар донишгоҳ имкон медиҳад ки донишҷӯён аз рӯи ихтисосҳои интихоб кардаашон оянда ҳамчун мутахассиси соҳибкасб омода карда шаванд. яке аз дастовардҳои назарраси Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон дар соли таҳсили 2024-2025 гузаштан аз аккредитатсияи институтсионалии байналмилалӣ мебошад ки ба ин васила муассисаи олии таълимӣ соҳиби сертификати махсус барои 5 соли ояндаи фаъолият гардид. ҳамзамон Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон дар рейтинги муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ки аз ҷониби агентии назорат дар соҳаи маориф ва илмӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда мешавад, мақоми 4-ро устувор нигоҳ дошт. дар рейтинги муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ки аз ҷониби агентии назорат дар соҳаи маориф ва илмӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда мешавад, донишгоҳ мақоми 4-уми худро устувор нигоҳ дошта ки ин яке аз муваффақиятҳои беназири ҳайати кормандони донишгоҳ, профессорону омӯзгорон ба ҳисоб меравад. бо назардошти тамоилҳои самти таълим, имрӯз дар донишгоҳ лабораторияҳо бо ҷалби мутахассисони собиқадорони хадамоти гумрук, кормандони вазорати корҳои хориҷӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ
و دیگر متخصصان ساحه‌های گوناگون جلب گردیدند که به واسطه به شاگردان درس میگویند و در این اثنا این چنین توجه استادان و شاگردان ما به فن‌های ریاضی، فن‌های دقیق و دیگر فن‌هایی که در آزمون‌ها طلبات تشکیل شده است جوابگو بوده با استانداردهای بین‌المللی تحصیل را ادامه داده ایستادند. ما کوشش به خرج می‌دهیم که سطح صفت تحصیلات را بالاتر برداریم و کوشش نماییم که شاگردان ما نه تنها در آزمون‌های داخلی بلکه در آزمون‌های بین‌المللی نامبردار کشور عزیزمان جمهوری تاجیکستان گردند و باوری داریم که از بین آنها در آینده عالم‌های ساحه گوناگون خواجگی، قشلاق و دیگر سمت‌های فعالیت روزمره که به واسطه به سمت اختصاص‌های دانشگاه وابسته گردیدند برمی‌آید، چون که شرایطی که امروز در دانشگاه و فاکولته‌ها مهیا گردیده است این خود از آن نشان می‌دهد که شاگردان الکی بیشتر تجربه آموزی‌های تعلیمی خود را در لابراتوری‌ها و آزمایشگاه‌های خود دانشگاه گذاشته ایستادند و تمام شرایط‌ها این روز برای از خود کردن نظام گمرکی، نظام مالیه، نظام اقتصادیات جهان و دیگر سمت‌های مختلفی ساحه‌های گوناگون اقتصاد مالیه و اندازمندی مهیا گردیده است. در دانشگاه 6 اختصاص نوی به بازار مهنت جوابگو، اقتصادیات و مالیه بازار اموال، اقتصادیات و مالیه کارخانه‌های خواجگی شهر، اقتصادیات و مالیه خواجگی منزلی و کمونالی، منیجمنت لایحه‌های رقمی، اقتصادی سبز و اقتصادیات تأسیس داده شده. استراتژی رشد دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان برای سالهای 2025-2030 تهیه و قبول گردید که در آن افضلیت و سمت‌های اساسی رشد دانشگاه برای دوره میانه مهلت معین کرده شده است. در پرتو سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و با مقصد باز هم بلند برداشتن صفت تحصیلات و آماده کردن متخصصان بلند اختصاص، زمینه مادی و تکنیکی دانشگاه با بنیاد و مورد استفاده قرار دادن بینای نوی تعلیمی به مراتب بهتر گردید. در این روند با ابتکار ریاست دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان تأسیس یافتن کافدرهای زمینوی وزارت اداره‌های داخلدار با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان در سمت گذراندن تجربه آموزی تعلیمی دانشجویان در زمینه آزمایشگاه‌های تعلیمی دانشگاه از جمله آزمایشگاه تعلیمی گمرکی، مرکز بانک تعلیمی، آزمایشگاه تعلیمی اقتصادی رقمی، آزمایشگاه تعلیمی برنامه S1 و آزمایشگاه تعلیمی کافدرای انداز و اندازبندی که برای به عملیه پیوستن نظریه مساعدت می‌کند. آزمایشگاه تعلیمی فعالیت گمرکی با دستگاه و تجهیزات زمانوی آموزشی پررا مجهز می باشد که تجربه نخستین در مؤسسه های عالی تعلیمی مملکت است. در این صنفخانه مجهز تعلیمی برای گذراندن مشغولیت های عملی دانشجویان از جمله دستگاه نوین معاینه رنتگنی، کامراهای مشاهدوی، راهروهای سرخ و سبز اشاراتی در خط سرحد، متالو دتکتور، مانیتور و دیگر واسطه های تعلیمی صحوی گذاشته شده است. دانشجویان امکان دارند که در این صنفخانه در اساس تطبیق دانش‌های نظریوی در عملیه با فعالیت گمرکی بیشتر آشنا گردیده همچون متخصص آینده کار و فعالیتی با ثمر نمایند. طلبات امروزه تحصیلات کردیتی هم همین است که امروز درس‌های عملی باید زیادتر باشند. توجه دانشجویان باید به ساحه عملیات باید زیادتر باشد و پیشتر ما به واسطه خود دانشجویان را ما برای تجربه آموزی، برای گذاشتن درس‌های عملی، درس‌های لابراتوری با گمرک دیدبانگاه گمرکی می‌بردیم. البته برای گذاشتن تجربه آموزی، برای گذاشتن درس‌های مشغولیت‌های عملی یک وقتی خیلی بسیاری صرف می‌شد. امروز همه اون واسطه‌های تکنیکی که امروز در مقامات گمرکی جمهوری است، عموما در گمرک جهانی استفاده می‌شوند، در آزمایش‌های گمرکی موجود هستند و به واسطه هر یک درسی نظریه‌ای که می‌گذره ما
با دانشجویان خودمان در اینجا آمده ساخت و طرز استفاده برای واسطه تکنیکی نظارت گمرکی، منطقه های نظارت گمرکی، شکل های نظارت گمرکی، شکل های دکلاراسیون، عموما او عملیات و فعالیت امروزه گمرک جمهوری تاجیکستان رو ما به واسطه در همین آزمایشگاه شما می‌بینید در همین ما با معلومات میرسونیم و ما الکی متخصصان ساحه رو تیار میکنیم. الکی و تیار هستند و ما دانشگاه ما خصوصا بسیار موفقیت‌های کلان دارد در سمت تأمین متخصصان در ساحه گمرک. همه ساله 20-25% که آزمون اعلان کرده میشه در خدمات گمرک دانشجوی ما حتما به کار قبول کرده میشن. یعنی یک دانش از طرف خود رهبری خدمات گمرک تقریض‌های بسیار مثبت است نسبت دانشجوی ما. یعنی و یا الکی سمت عملیوی فعالیت گمرکی الکی خیلی خوب میدون. تأسیس آزمایشگاه تعلیمی و تجربوی اقتصادیات رقمی در اساس طلبات معاصر الکی به صفت و ثمرانوکی این فن تعلیمی تاثیر مثبت خود را رسانیده است، زیرا در این آزمایشگاه تجهیزات معاصر اینفرماسیونی و کمونیکاسیونی، دستگاه‌های ثبت ویدیو و آدیو لکسیاها نصب کرده شده. از نگاه تکنولوژی و متدی مرکزی مکمل و زمانوی تعلیمی و تجربوی به شمار می‌رود. تأسیس این آزمایشگاه امکان داده است که روند رقمی کنونی فن‌های تعلیمی، تهیه نوارهای اطلاعاتی و ارتباطی، آدیو و ویدیو لکسیاها تقویت بخشیده شده. این اصول ثمره بخش در روند تعلیم وسیع جاری کرده شود. در برابر این تأمینات برنامه‌ای و تجهیزات آزمایشگاه برای دانشجویان و ماگسترانتان جهت تشکیل و عملی نمودن تحقیقات علمی از جمله تأسیس گروه‌های علمی مساعدت نموده است. مقصد اساسی تأسیس لابراتوار اقتصاد رقمی این یعنی از یک کانتنت مجموعه بسیار جنبه می باشد که در دایره هون یعنی تحلیل های علمی، تحقیقات های علمی، در عمل تطبیق نمودن اقتصادات رقمی و اینچنین دیگر تحلیل و تکمیل دانش های اقتصاد رقمی و برای موندن شرطنامه های همکاری با شرکت کارخانه های داخل و خارج کشور می باشد و در سمت تحقیقات های علمی وظیفه اساسی لابراتوار اقتصاد رقمی این تطبیق نمودن تحلیل و تطبیق نمودن لایحه های اینواسیونی، آموزش مشکلات و پیشرفت ساحه اقتصادی اجتماعی سیاسی، تهیه مدل های نو اینواسیونی و اینچنین دیگر بلند برداشتن انفراستراکچور ساحه اقتصادی اجتماعی سیاسی و دورنمای پیشرفت آنها معین کرده می شود. مرکزی بانک تعلیمی با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان در سمت تأمین پیشرفت نظام ملی بانکداری و با این را رشد اقتصادیات رقمی در نزد کافدرای فعالیت بانکی دانشگاه تشکیل گردیده است. مقصد از تشکیل این مرکز بلند برداشتن سویه دانش نظریوی و عملی دانشجویان در سمت فعالیت نظام مالیوی در مؤسسه‌های بانکی میباشد. با استفاده از امکانات فراهم گردیده در مرکز مذکور کادرهای بلند اختصاص ساحوی آماده کرده می شوند. تأسیس بانک تعلیمی به دانشجویان امکانیت داد که قبل از ختم دانشگاه به سمت‌های اساسی فعالیت بانکی و کار در شعبه‌های آن را آموخته بعد ختم دانشگاه همچون متخصص تیار سفربر گردند. باید قید نمود که تشکیل مرکز بانک تعلیمی به ما امکان داد که بعد از سال 2022 این جانب شماره به کار قبول گردیده دانشجویان در حدی تا 70% افزایش یافته است. علاوه بر این دانشجویان در کورس دوم با تجربه آموزی تعلیمی در این بانک تعلیمی فرا گرفته شده به ترتیب کارگزاری و انجام عملیات ها در تمام شعبه های بانک آگاهی پیدا می نمایند که این عمل در آینده نتیجه دلخواه می‌دهد. در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان همه شرایط‌ها ماهواره هستند، از آن جمله کتابخانه علمی، کتابخانه الکترونی، زیاده از 4 آزمایشگاه‌هایی هستند بر ساحه بانک تعلیمی، آزمایشگاه گمرکی در پایه کافدره به حسابگیری محاسبی، یعنی که برای آموزاندن
барномаи S1 яъне ки дар мутахассисон дар соҳаи ба ҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит тайёр карда мешавад ва ин ҳам бошад дар иқтисодиёти хоҷагии қишлоқи мамлакат дар раванди ҳукумати электронӣ яъне иқтисодиёти рақамӣ нақши сазовор мегузоранд. устодон ҳамасола кӯшиш мекунанд ки донишҷӯёнро дар ҳамаи паҳлӯҳои иқтисодӣ тайёр намуда ҳамасола дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ, озмунҳои фуруғи субидонавӣ, илми фуруғи маърифат тайёр намуда ҳамасола бо ҷойҳои намоён сазовор мешаванд. дар бинои нави таълимӣ инчунин шуъбаи мониторинг ва идораи сифати таълим низ ҷойгир аст. ин шуъба ҳамчун ҷузъи таркибии раёсати таълимии донишгоҳ ба шумор рафта бо мақсади амалӣ намудани нақшаҳои умумии донишгоҳӣ оид ба такмил ва татбиқи барномаҳо ва чорабиниҳо барои назорат ва рушди сифати таълим таъсис дода шудааст. бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти насбшуда дар ин шуъба мутахассисон раванди сифати иҷрои барномаҳои таълимиро дар сохтори муассиса назорат карда фаъолияти он тибқи талаботи барномаи идоракунии сифати таҳсилот барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. дар умум таъсиси озмоишгоҳҳои замонавӣ ва марказҳои инноватсионӣ аз худ кардани малакаҳои касбӣ барои донишҷӯён дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ки дар самти амалишавии нақшаву барномаҳои таълимӣ хусусан татбиқи ҳадафҳои 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 ва дар ҳошияи солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия 2025-2030 барои вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имконияти технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт мусоидат мекунанд. яке аз бахшҳои муҳими фаъолияти донишгоҳ ин тавсияи муносибатҳои байналмилалӣ мебошад. фаъолияти байналмилалии донишгоҳ асосан бо ворид шудан ба фазои ягонаи таҳсилот, ҷорӣ намудани меъёрҳои байналмилалии таҳсилот дар донишгоҳ, гирифтани аккредитатсияи байналмилалӣ, ташкили курсҳои бозомӯзии забонҳои русӣ ва англисӣ, ташкили таҳсилоти дудиплома ва фосилавӣ, ҳамчунин баланд бардоштани нуфузи донишгоҳ дар арсаи байналмилалӣ равона гардидааст. дар ин замина ҳамасола зумрае аз омӯзгорони донишгоҳ бо мақсади омӯзиши таҷрибаи хориҷӣ, иштирок дар чорабиниҳои байналмилалӣ ва гузаштан аз курсҳои такмили ихтисос ба муассисаҳои таълимии хориҷи кишвар сафар мекунанд. фонди умумии китобхонаи илмии донишгоҳро 120,900 нусха адабиёт ташкил медиҳад. аз ҷумла 53,681 нусха адабиёти тахассусӣ, 39,698 нусха адабиёти умумитаълимӣ, беш аз 15,000 нусха адабиёти илмӣ, 8,368 нусха адабиёти бадеӣ ва зиёда аз 4,150 нусха дастуру барномаҳо мебошад. китоб ин асолат, тамаддун, маърифат, ҳамаи ҳастии миллати тоҷик дар китоб аст, дар муҳаббат ба китоб аст. ҳамин рӯ овардани миллати тоҷик ба китоб бори дигар як ҷаҳиш, як фарз кардем як ҷунбиши нав аз даъвати ҷаноби оли эмомалӣ раҳмон ва ҷалб кардани мардум ба фуруғи субҳи доноӣ алалхусус ҷавонон таҷассумгари ҳамин маънӣ аст. чунки миллати тоҷик ҳеҷ вақт бекитоб зинда набуд ва дар оянда ҳам ҳамин хел хоҳад шуд. аз ин сарчашма мо бояд доимо ба хубӣ истифода бурда тавонем. ин ҳаматарафа ба ташаккули тафаккури илмии ҳам донишҷӯён, ҳам устодон, на танҳо дар доираи донишгоҳ, балки аз берун аз донишгоҳ бисёр таъсири мусбӣ расонид ва олимони нав, олимони ҷавони ҷумҳурӣ аз доираи ин донишгоҳ берун хоҳанд рафт ва ба ҷумҳурӣ хизмат хоҳанд кард. барои таъмини шароити маишии кормандон ва донишҷӯён аз тарафи раёсати донишгоҳ, хобгоҳҳои замонавӣ, бунгоҳи тиббӣ ва дигар иншооти варзишиву ёрирасон пурра ба талаботи замони нав ҷавобгӯ фароҳам оварда шудааст. хусусан барои донишҷӯёни ноҳияҳои дурдасти кишвар хобгоҳҳои дорои шароити зарурии истиқомат дар алоҳидагӣ барои духтарон ва писарон дар шафати биноҳои таълимӣ мавҷуд мебошад.
ҷалби ҳарчи бештари ҷавонон ба илмомӯзӣ ва густариши тафаккури илмӣ миёни онҳо, инчунин фароҳам овардани тамоми шароити зарурӣ дар ин самт вазифаи муқаддаси зиёёни кишвар ва дар навбати аввал кормандони соҳаи илму маориф мебошад. зеро бори дигар хотиррасон месозам ки дар замони мо, яъне дар давраи шиддати рӯзафзуни рақобату мухолифатҳо, танҳо давлатҳои ҳастии худро ҳифз карда пеш рафта метавонанд ки миллати босаводу огоҳ, низоми пешрафтаи илму инноватсионӣ ва олимону навоварони донишманд дошта бошанд. аз мулоқоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон бо аҳли илм ва маориф. илм дар ин муассисаи таълимӣ хусусияти ҷавонишавӣ дорад. имрӯз 35% ҷавононе ки дар донишгоҳ ба фаъолият пайвастаанд аллакай унвони илмӣ доранд ва мавзӯъҳои диссертатсионии худро дар ин ё он сохтори диссертатсионӣ шарафмандона ҳимоя кардаанд. мо боварӣ дорем фарзандони воқеан бо асолат, фарзандони воқеан ватандӯст, хештаншиносе ин ватан таълим мегиранд ва мо бо ҳама дарки воқеӣ рисолати омӯзгории худ талош барон мекунем ки кадрҳоеро омода намоем ва ба истеҳсолот равона кунем ки барои ояндаи бозори иқтисодии тоҷикистон, бозори молияи тоҷикистон, фаъолияти ташкилотҳои молиявии иқтисодӣ як фаъолияти самарабахш дошта бошад. дар шӯрои амалкунандаи мо вобаста ба 3 ихтисос метавонанд мутахассисон дар ҷои илмиро ҳимоя кунанд. шӯрои ватанӣ аст дар риштаи молия, муомилоти пулӣ ва қарз, иқтисоди минтақавӣ ва ҳудудӣ ва хизматрасонӣ дар соҳаҳои илм, маориф ва иҷтимоиёт. баъд аз доштани шӯрои худӣ таваҷҷӯҳ ва имкониятҳои кормандони худи донишгоҳ бештар шуд. аслан барои донишгоҳҳо доштани шӯрои диссертатсион яке аз ва ин ҳатмӣ мебошад, яке аз мушаххасоти ҳатмии бренд ё пайдо кардани имидж дар арсаи илм ба ҳисоб меравад. аз ин ҷиҳат мо бисёр хурсанд ҳастем ки дар донишгоҳи мо чунин шӯро вуҷуд дорад. бо кушодашавии шӯрои мо аз соли 2022 то ин ҷониб на танҳо аз худи донишгоҳ, аз хориҷи кишвар, бештар аз минтақаҳои кишвар дар мо ҳимоя карданд. аз он ҷумла аз бохтар, аз кӯлоб, аз суғд дар шӯрои диссертатсиони мо ҳимоя карда соҳиби дараҷаи илмӣ шудам. ҳамасола раёсати донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон хатмкунандагонро барои ба ҷои кори доимӣ таъмин гардидан дар вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон, сохторҳои зертобеи он ва дигар вазорату кумитаҳо, ташкилоту муассисаҳо, махсусан муассисаҳои бонкиву молиявии кишвар пешбарӣ менамояд. натиҷаи ғамхориҳои пайвастаи сарвари давлат нисбат ба соҳаи илму маориф аст ки сол то сол шумораи гирандагони дипломҳои аъло дар донишгоҳ афзоиш меёбад. дар соли таҳсили 2024-2025 донишгоҳро 82 нафар бо дипломи аъло хатм намуданд. дар маросими дипломсупорӣ таъкид гардид ки аз ин ба баъд мутахассисони ҷавон дар рафти фаъолияти касбӣ дар муассисаҳои гуногуни иқтисодиву молиявӣ ва дигар соҳаҳои муҳими ҷомеа фаъолияти назаррас намуда баҳри татбиқи бо мароми ҳадафҳои миллии рушди кишварамон саҳмгузорӣ менамоянд. ҳамин тариқ раёсат ва ҳайати омӯзгорону кормандони муассисаи таълимии донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон нишондиҳандаҳое ки аз паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон бармеоянд, мулоқоти сарвари давлат бо аҳли илм ва маорифи кишвар санаи 3 майи соли 2024 бо назардошти он ки ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, хусусан рушди соҳаи илму маориф ҳамеша дар меҳвари сиёсати пешгирифтаи давлат ва ҳукумати мамлакат қарор дорад, барои тайёр намудани мутахассисони ба бозори меҳнат ҷавобгӯ пайваста саъю кӯшиш менамоянд. зеро шароити кунунии иқтисодӣ ва талабот дар бозори ҷаҳонии меҳнат аз мутахассисони ҷавон, маҳорат ва тахассуси баланди касбӣ, дониш
دانшу ҷаҳонбинии васеъ, забондонӣ, қобилияти мутобиқшавӣ ба шароити кунунии иқтисодиву иҷтимоӣ, малакаи баланди истифода аз технологияҳои навинро талаб менамояд. бо назардошти ин омилҳо, донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон чун макони илму дониш ва маърифат барои омодасозии кадрҳои баландихтисос ҳамеша дари худро ба рӯи ташнагони илму хират боз намуда, бо тарбияи кадрҳои соҳибтахассус дар пешрафти самтҳои асосии молиявиву иқтисодии мамлакат ҳиссагузор аст.